Još jedan put pozdrav sa jezera Šatrinci, odnosno jezera Međeš, kako ga ko zove. Jedno od fruškogorskih jezera nama dragih. Došli smo danas da probamo naš novi čamac na mirnim vodama, posle one dunavske vožnje. Ovo je glavni prilaz jezeru, ko dolazi zna da ovde je plaža, evo danas je baš dosta i pecaroša. I mi volimo da dolazimo ovde leti jer je stvarno prijatno kupanje. Nažalost, onaj gore vidite tamo objekat ugostiteljski je odličan, ali on nije radio otkad je korona. Uglavnom, jezero Šatrinci se nalazi u opštini Irig i na neki 5-6 km je od Iriga. Ko dolazi iz Novog Sada može izabrati pravac preko Benca Iriga, a može, kao što smo mi, preko Karlovaca pa ovamo pored manastira Krušedol. Uglavnom, u kombinaciji malo Fruške gore, malo manastira, malo jezera, može se napraviti fin izlet. Pokušat ćemo sada da uputimo malo ove labude. A da, tu je ekipa labudova. Idemo prema brani, to je sa ove južne strane kraj jezera. Nismo baš sigurni da je ovo dozvoljeno, rekli su pecaroši da je zabranjena vožnja čamcem bilo kakvim, iako mi imamo gumenjak sa električnim motorom. Ali pošto smo se sad toliko potrudili da dođemo i pošto nigde ništa ne piše da je zabranjeno, onda smo ipak se odlučili da se provozamo. Evo ekipa labudova je tu, stvarno prijatan dan. Ovdje je naš akumulator. Da, evo malo o samome čamcu. Akumulator, motor koji je trenutno u 3. ili 4. 5. O, u 5. Dobro, smanji malo da se duže vozimo, jer naravno što je brzina veća, brže se i troši Evo sad smo se približili, malo beže od nas. Evo ih labudići. Pa možda ima ih bliže. Aha, možda prvi put ide čamac, pa i tim strah veći. Evo ovdje ekipica. Dobro, to bi bilo to za ovo javljanje. Sad ste stekli dojam pravi. Tu dole, kako već da se zove, propeleri. Oni su jako aštri i mogu da idu kroz travu. Tamo, na primjer, evo ove trave, ne znam koliko se to vidi na kameri, on može da proseče tu travu i zato je dobar jako motor. Toliko sa ove probne vožnje. Ćao!